Oke Bray, aduh anjay karena oke Bray. Welcome back lagi nih Bray. Tuh mau kemana kita seperti biasa ini mereka lurak ya tuh. Kita leweng ya bang, urakna Jimboy tak aya peralatan di si Jimboy. Tuh. Ya, nah itu Jimboy, Mang Kubay, Mang Mimin biasa kita mau cari spot untuk ngurek. Oke Bray, let's go Bray. Oke Bray, kita sampai di lokasi ya. Tuh, seperti biasa lagi pada nyeting. Prepare. Lokasinya ada di depan kita. Ini lokasinya. Mau lihat? Janganlah. Ya, kita prepare dulu Bray. Tuh, Jimboy. Mang Mimin, Mang Kubay, Mang Jimboy. Oke, lanjut Bray. Syukur Bray. Nah, Bray. Lain ini seperotna, ini mah biasa we tes tuh uji keberuntungan cina tuh. Makanan. Oh dia tuh. Kresek dia kan Jimboy. Oh yang bodas. Jimboy. Nah, oke. Nah berarti kumin lihat lagi ngecek. Sugan aya keluar. Ya. Sugan cing ya yang ngetikna. Yang ngetikna sok. Iya juga. Sok kena tuh. Asup teh. Aduh, langsung ada pergerakan, Bro. Wah. Keuyeub. Tinggal ngaburiang gitu, Bro. Keuyeub pernah eta mah. Mana? Sayeuna tinggal diumpal-umpalan tuh. Heeh. Kurang mah badak cenah. Tes, Mang. Tes mah. Tah. Eta aja. Cacing. Kumaha Kumaha teh? Valid ka luhur. Rai, sampai Magnum heula geura ieu. Ya, Sampai Magnum. Ya Magnum. Sampai Magnum. Jagra gede Magnum. Tah ya teh. Keuyeub ieu mah, Bro. Keuyeub cenah Bray. Kaya jeung hayang sampai Magnum. Tuh. Sok kalau bro atuh. Manteng teh. Dapat teh. Keuyeub, Bray. Keuyeub. Tapi naonnya? Ieu liang tah ieu. Liang ieu ngahajar nu nu badagna. Tah. Nah, Ada euy surawun euy. tah urang cobaan ieu Bray tah itu liang itu lihat. Liang lihat ieu meh. Liang. Ini urang saya. Naon min lagi keuyeub lah. Hah? Ada pasti Kela Bray. Jimmy menemukan seekor lubang terkurung terpenjara dalam balong. Tuh. Ada pergerakan tuh, cing. Kagak ada cing Bray, kagak ada pergerakan Bray. Ini mumpung aya balong gitu Bray, tah sugan susuganan. Oh. Koreh heula cenah. Eueuh Bray, tah spotna ka dieu. Tuh. Iya, tuh. Nah. Kantong handap. Tuh. Hah? Kayak informan, Mang Mimin. Aduh. Guys, menang kan? Menang? Naon kakarah ge memanteng kieu. Memanteng maneh meureun. Oke, lanjut deh. Lanjut. Rek minum heula? Hah? Minum heula? Hayang. Heuh hayang. Aya tuh. Video ini disponsori oleh nu kieu Bray. With ethnic shocking Oh, soda. anjing, with shocking soda cenah. Masukkeun Bray. Ngaran oge Naon cenah? sparkling. Semua bener semua bener. Ngebalong lagi nang jair. Minum heula Bray. Minum heula ngodi belas etik cek si Jimmy ge kudu di jampe Magnum heula nya. Lagi hukum Bray. Tuh, Jampe Magnum lah tuh, jampe Magnum gerak Magnum. itu kan kamerana nih kamu lihat ieu. Siap kelak. Kayaknya dapat lagi di sini Jimboy. Ada buayaan gerak. Buru. Biasa. Mana liang Mana. Ini Bray. Mana. Oh, iya. Hah? Kak. Oke. Di spot sawah ini
Jimmy lagi merungkun. Ih, Tuh nya rambut bro. feeling we dah yang ieu yang ngarekam urang teh tuh. Dina cangkal naon eta teh? Lajak. Laja. Jujurlah pada. Oh, raja teh eta mah. Hai. Ya, siap Jimmy ancang-ancang ambil ancang-ancang. Diancang-ancang. Oh, masih belum. Masih tarik ulur. Panteng salit. Tuh. Het, sikat. Tuh, tinggal itu. Yeay, dapat helikopter pertama mendarat. Cilik geningan euy. Oke, Bray. Rezeki. Cah. Tadi orang nepi ka totonggengan ge euy, teu beunang. Kita cari lubang. Cari lubang dulu, terus cari belut. Anjir, mah babay setrik. Mana mah babay? Oh, benar sekala orang jum, heula jum. Angkat tangan di atas. Benar mang babay meunang euy. Kurang disorot teh. Disorot mah beunang, Bray. Mantap. Oke, Bray, dapat lubang di sini, Bray. Kecil, Bray. Nah, kecil. Sarwanya helikopter. Hei, tayo. Anjay, tayo. Anjay, selebel. Anjay, selebel. Ngurak mah ayo lah. Asa tanggung jawab. Tah, Bray. Let's go ke nih, Bray. Gila jauh-jauh berhubungan itu kira si Jimmy tidak aya naonnya. Tuh lubangnya di bawah, Bray, tuh. Kadi cenah kadi, bener setik. Tuh, mantang gitu, Bray. Serab gede, Bray. Cak. Sekerab kerab. Strike Jimmy tuh lubang bawah tuh. Set, bagus pantang-pantang Jimmy tuh. Tah, bijil, Bray. Bijil, Bray, sedik deh, Bray. Tah, bijil tuh. Bijil kunyang. Itu kalau kita, Allah. Aduh, sebenarnya 2. Aduh, teka apalan, Bray, Aduh, nah tuh gak ada bawah cenah, Bray, gak ada bawah. Mang Jimmy, si Kumin narik mah. Eta kan bitiskeun akeun wal. Oh, jauh. Aduh, Mang Mimin. Let's go nih, Mang Mimin atau Mang Mimin? Aduh, Mang Mimin. Let's go. Itu mah bujur ayam, beureun. Let's go nih, Bray, Jimboy. Dapat lagi Jimboy. Mang Mimin di sana. Masih belum ada pergerakannya, itu adalah masih anjing kermantang anjing sokul anjing rekor Kumin anjir ka tontonan euy dang ding ding dang dang ding dak ding dang dang ding dak ding dang dang ding dak ding dang akhirnya Mang Mimin diojaikeun anjay helikopter heula tuh helikopter heula tuh Min anjing nyaka dia meureun ningalina jiga nu baud gitu. Dapat Mang Mimin bung di sepetan ku si Bray. Pergerakan, Bray, ada pergerakan di sini, Bray. Bray, ya kumaha asa narikna? Asa narikna, Bray? Naon kieu, Bray? Ripu. Kita coba lagi, Bray. Mana lubangnya, Bray? Masih mau disambar, Bray. Bang, kalau heula, Bray. Yang ting. Tuh. Nah itu aja. Tipu anjing posisi. Dilahap lagi tuh umpan Mang Jimboy itu.
Kita Oh. taklukkan oleh Jimboy, Oke, oke? kita taklukkan sama Mang Jimboy lah. Si Bray 2 kali gagal wae. Ya sih ya. Tingali ahlinya para ahli sikat. Ya, gedingan Bray. Tuh, Bray tuh. Kadi itu Bray nya. Kesaksian. Heeh, bener eta. Leles. Dipelakeun. Heeh, jangan supageta deui lah. Parah si Jimboy ngabuktikeun unggul Bray tadi belutan teu gitu. Oh aya bener tadinya dipelakeun deui. Teu jauh di dieu keteang deui. Oke, lasihkeun deui Bray. Puterkeun heula tuh. Menang teh. Oke dibawa ka dieu cenah Bray. Tungguan ini dia tungguan. Anjing. Gede oi. Badak oi. Ini mah bukan belut gawir, akunya yang digawir. Tuh, Anjing. yang digawir. Anjay. Anjay. Iya nanti perjuangannya. Perjuangan. Menunggu tadi. Nah, bisa dibejakeun mah. Mah. Sawah luhureun jelema. Ya, euy cahing ngurek luhureun sawah. Sawah luhureun. Oh, sawah. Ya, Mang. Tuh, Bray sudah cuk celak, Bray. Kita merapat, Bray ah. Gerakan lagi, Bray. Sini, Bray, ada pergerakan. Nyangkut, gak nyangkut. Oke, kita coba lagi, dicoba-coba lagi, Bray. Bray, sikat, Bray. Tah, Bray. Kudu deket Mang Mimin. Kehaturan Mang Mimin. Tah, Bray. Hah? Gua sama, tapi lalet di kurang mah. Kerih nih kerih nya. Goreng garing. Goreng garing ya. Biar Bray tanya sini Bray. Let's go kan di Bray. Guys. Bray, Mang Mimin. Tadi tuh Mang Mimin anjay. Asahannya teh nya. Wadah, mana wadah? Anjay. Wadah. Tuh, Bray. Heeh bener. Bener. Tuh Bray lepas. Baik kalewar. Ah itu kalewar anjing. Berbun. Liang jaban ini. Ah itu kalewar itu belum kalewar itu. Aku bahas. Itu pura-pura pura. Pura-pura. Mana beluta? Itu anjir pura si kumi anjir. Anjir kan. Itu pura celok kita. Halo anjing. Kapi milik. Nitip. Jika nu tadi. Bray, polos kita di pelonggan. Guys, serius lah ngeuna. Parah Mang Mimin, parah. Habis meri di. Aduh. Lanjut deh lah, rasukeun deui Bray, semangat lagi. Rasukeun lagi, oke? Rasukeun deui Bray. Katanya nyanggut. Nih, kita lihat ya. Tadi mak ke sana. tah urang ge teh nu gede na eta duh. Iya dong. Nah, kurang mah henteu nya. Harus mantap ya. Oh, harus mantap cenah. Tadi ku cobaan ku Mang Babay henteu, ku Mang Abray henteu, ya ku Jimboy. Kudu ku ahlina ku si GB, kudu si GB langsung nya. Udah langsung lah. Ku si GB tuh, si GB geus manteng. Tuh, manteng. Gagal ya mah. Tong gagal tuh Jim. Pala. Turun wae kitu Jimboy turun. Pantang. Ayo turunnya. Dia orang pantang. Jimboy rek turun. Anjir. Bener Jimboy mah kudu turun. Oh. Jimboy. Tebaris haeu yo. Khusus. Kami naon orang. Ada Roy. Ada Roy. Heeh bener Bray, da aku duku ahlina euy. Tak asup kalian. Mana ningali heula? Review oh segede kieu nya. Tuh. Bray hasilna teh. Termaroti. Kudu ku si Jimboy wae. Tadi ku ieu gagal. Bisa Kurang.
Ese, tuh. Pisaeun gado. Review deh. Gado bawah dulu. Gado Gado bawah. bawah semuanya ieu. Gado bawah semuanya. Semuanya. G-boy si GB pokoknya. Si GB pokoknya teh ieu. Gawir belut. Heeh. Berarti mah gawir pokoknya mah ieu mah. Gawir. Susuannya. Ususon pi Ramadan. Oke aing pan menang. Aing mah gagal. Hiji belut gawir, hiji aing nu digawir. Heeh. Anu di ditu aing ngacak. Mental yang ada tilu. Heeh. Anu kahiji heula. Nyari teh lah, Bray. Aing nu katilu acut. Iya. Nu tadi menang. Heeh. Kumin menang. Teu. Aduh. Pan menang nama di ditu dia. Oh, dia. Oh. Mimiti ku si Bray direkam. Gimana guys, dapat berapa biji? 5 ekor. 5 ekor. Gawir ulah. Badak-badak jeung si kumin lah. Mana sok? Saya anu rada lihas si kumin ya. Badak Punten nu nyamin bieu, ya? badak nu bieu. Punten ya? Puntenin. Aing ngacelang Geus di hidi wae anjing. Ngacelang dua ku aing pelongkeun we. Aing menang Tadi bandingkeun. nu rada bolas mah ieu. Cenah teh, duh. Urang mau dibanting-banting rek dihirupan. Emang teh ngacang anjing. Di luhur ku aing sebantingkeun. Aduh. Lumayan min euy. Lumayan lah. Lumayan. Kayak mah nu kabeh hirup mah tah ke sana. Heeh. Ge nu ngacelang. Ngasoh heula teh istirahat lah nya, ngobdut lah nya. Betul lah. Ngobdut lah tuh Ieu ngobdut. mah buat minggu depan juga ya bisa ya. Bisa minggu depan? Siap lah. Pokok paculun kene. Much later. Oke Bray, sudah sekian lama tidak ditangkap lagi, disambar lagi si Bray di sini Bray. Sikat, up. Aduh ngeplos Bray. Santuy dulu Bray, kita kasih cacing lagi Bray, tuh masih ngejar tuh. Oke, tunggu Bray. Oke Bray, udah dikasih umpang, kita coba lagi Bray. Tadi dapat di sini nih Bray, cuma nggak kerekam Bray, kalah ragok Bray, oi. Kita coba pancing lagi. Lut. Bray, belum dimakan Bray. Nah, disambar lagi Bray. Sikat. Aduh, ngeplos wae Bray, ngeplos wae Mamang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lagi Bray. Ini deh. Tuh. Kemana Mang? Oke siap Mang. Iya kernarik Mang tuh. Tuh Bray. Belutnya masih mau makan Bray sih. Cuman gak enakan si Bray ya narikna yeuh. Tepola Bray yang dimakan lah sugan lah. Tuh saya narikna Bray. Sina tah kan udah tuh ditarik-tarik Bray tuh. Bismillahirrahmanirrahim, sugan milikna Bray. Hup. Tah Bray belutna tah nolol. Aduh niripu Bray yang kieu ge Bray. Aduh. Iya. Helikopter lah di sana ada Mang Kumin. Hey brother. Nah, Mang Kumin selalu helikopter kepada Mang Kumin supaya tidak capek kieu ngurak hiji ge Bray doh. Lumayan Bray. Tah. Tangkapannya Bray. Tuh udah 3 kali ini teh. 3 kali ngasih umpan tapi gagal wae. Tapi akhirnya dapat lagi. Oke, dapat. Oke. Let's go nih Bray. Oke Bray, si Bray dapat lubang bawah Bray itu. Sudah dimakan si Bray, kurang coba tarik ya Bray. Set. Waduh, gagal bos. Soalnya kagok Bray, kurang coba andinya. Oke Bray, masih mau dimakan ternyata Bray, rupanya Bray. Tuh. Masih mau dimakan. Hop. Sikat. Kalau Bray. Gagal lagi Bray. Gagal Bray, Mana udah turun nih. Tuh, gagal ke sana tuh. Kita orang turun Bray, enak lah. Kagok kotor. Bray, dapat sambaran lagi Bray di sini Bray, tuh. Aduh, capek. Sikat ya Bray, sikat Bray. Detik mau Bray, tapi Bray.
Tuh. Sedikit bray. Ngacelang. Ripu. Parah bray, ngacelang tah kadinya. Lah kendiri dinya. Much later. Oke bray. Sekarang kita pulang bray. Udah ngurak tuh budak masih kena ngurak gerak. Balik hei. Tadi di sana lah spot-spotnya. Sekarang kita pulang. Oke. Kita review hasilnya di rumah aja ya. Review hasil sama closing lah di rumah aja lah. Oke. Oke-nya. Oke lah. Let's go kendi. Let's go kendi ke bray. Let's go ke. Review lah bray kita karek nepi ieu. Nepi kawasan. Di kawasan. So, Ripu dulu no Ripu. punya ARS Bray. Nah. Badan Tuh. memang. Wahid Wahid 2, Wahid 2 telu, 3 papat. 4 ya. Papat. Santai 12. Nyawingnya melakukan kedua. Ayo wae. Nah ini mangkumin ya. Mangkumin ya, Satu. mangkumin. 1. Oke. Mangkumin lagi. Mangkumin lagi mah. Sok, berewe hiji lah. Pokoknya 2 ya. 2 beres hiji. Tah, ayo mangkumin 2 tah, mangkumin 2. Mang Guys. Jimmy. Sok, Beda. Opat. 4 jeung 2 genap. Genap. 1, 7, 2, 8, 3, 8, 4, 10, 5, 11, 6, 12, 7, 13, 8. 13, 14. Mana ya? Mana si Kubay? Benangan si anjing tuh benangan geura. Tuh kalau macokan geura. Tuh dur macokan cok macokan. Tah. Si Kumila kitu we. Oh iya cenah menang gitu. Menang. Nah, so. Karek 14 gitu nya. 14. 14. Udah aja tuh. 1. 15. Aisyah itu loh, gede mana? Lepas goblok kata muka karena kok. Ketemu benangan teh lepasan eta dah. Kahanap ya si yeuna. Naona? Tah ieu teh ngelok ieu. Oh. Cenah ayo bulut pas menang teh ngasupkeun eta arareuweung ngesupat siki. Biasa lagi kurang narik eta. Anjing. Parah. Langsung daharnya lapar. Oh, stres. Esok atuh. Ngesan lah, ngesan. Closingnya serangan. Nah, ngesan. Esok. Dari pokoknya mah geus dahar mah jangan lupa di like dulu, di subscribe, jangan lupa bagikan, oke? Oh iya, siap. Mantap. Tong poho komentar. Bebas komentar mah. Esok. Saya tong ulang aing. Bebas ada tamayar. Esok. Amula tuh amula. Amula. Yo, pokoknya mah Alhamdulillah. mie tahu iya. tinggali jeung sambal do sambal katutupan euy. Tanya sama ya koneng, cai koneng. Itu si Ini Abah. mah cai koneng, Tuh, cai si Abah. koneng. Oh. Bisa. Lapang we pokoknya mah. Dah, bye. Let's go. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always